conjunction idea also yes with the bigger person sisi pinang lo si Alamthe bang lo ko jo itu border lam thang lo non bang kaningje ne lam ke lai lo ye non kidap tang tarik ke thomani asu chilo tarik ke thomani Bangpur MLA ke hai jitu sami alali Vothatlangso lo wang lo Vothatlangso lo wang ke wang ke alali samti mohon pe ni dam pen alali bon la pen kalau bilang di dolong tak tu alali dam lo dam pen alali kini kaningje bang bilong lah sekarang kaningje bang kalau sonci kaningje lo je morpania lo bang ke adha ke kapiang lo adha ke nongol district ke situ makanya dak apa ke kapiang lo kali dak nongol ya situ orang asal Alamthe bang ke lahir lo itu ladak ahoi dalam mangai 1951 lo bang itu kapiang lo district lo apa 1952 bang itu kapi Anglo Autonomous Council United Mikir Hills po laso council lang kilo itu hat kasi halos suhut pen itu ang tunang bang pen itu pan suhut nongon district pen sabso itu pan nongli nagpeglo la pen sipsangor district pen nagpeglo la pen hike hala yoikia ana pen nagpeglo konstame halos suhut nagpegat konstame itu pan lasi council itu nag district council itu district tanang mana la pen council tayo itu cari long masuk pen api 1974 ani kan isia gejan tampak anglo da so gejan lo mangai tribal bell and block pula so isia gejan tampak lain lo ke ho kampur sarkul ke sempak lah so kampur sarkul ke nampak lang mangai so lo jo Borpothar tribal block usi jam tampak lang lo si comprising village Borpothar NC apen Mas Borpothar NC Posim Borpothar NC, lapen Lengri NC, lapen Maisam NC, lapen Hildugi, Amdugi, Pondit Khat pula sila. So NC lo manggil ladak ke pakla manggil tribal bell po. Asila so tribal bell area ke Vothatlangso arrusi do ado lagi. Asila tribal bell lo manggil itu pudam dona itu tribal bela lo tribal tum si donang choji ustame alang litung non tribal tum si non pakai kaningje pakai kapre kalau siningje ibada ti ladakin itu adim nongol district ko siningje talo so ting plot itu la tribal bell and block lo la so jurisdiction of PR lo so ting plot itu Vothatlangso tribal tum si ladakin itu ining hangta claim lo ada pakai bosta minon pakai alang tum na chiyo do sinon pakai border lam putak kaningje do asil ladata kalilang itu Vothatlangso aso putak pensi 1975 stamil itu haladak isi gejat notification Assam government na pangnam na yo aso gejat notification no pangge 36 revenue village 36 revenue village ke mane kabyang long alusi donang po siang dak alo gejat along paklang lo so gejat alo bang ladang alo jo within 6 weeks ang tong jadi kombane non private tum pudan private tum stame ladang tum si company complain do lang puti la so complain bang 6 weeks ang bo kombane complain alo la Vothatlangso police station arlu palina po bos tami la so alo bang la tum pakta complain bang tibang dalo asila so 36 revenue village ke la so Vothatlangso thana jurisdiction arusi itu dak lamena itu non arong ta 36 revenue village tu tamen yak te penang andu ko yi la si Vothatlangso pencenglok lo dak ha ogurian lagi 36 revenue village ke asila so bong pen gitu la dak 36 revenue village ke 1975 arusi itu bhan ke handward at asun si dak kitok ke kitok Akhirnya lah tu hal dak komplain bang dalo pulote lang tu dakel tu hal henwada ko pali kitok na kol dak ke tame hal so tu iklen bang dal posila support bang nanta disputation di do poglo lasi aso pena bang ga phi tu mako udap tulona la pen kisuman dokumen tu tulang 19
88 yo lata 1988 stame la sobut mane ko salo puji dispute kan si alo na palilo je Ladakh ke dukti message si na palilo Ladakh ke yo dei Ladakh si to yo Ladakh itu bang salo jo HD minister kan si to le ada pe sinang palilo la si area under reference wise Maisamgao. 4 other villages, Punya, Borpothar area, Vothatlangso seems to be transferred to Karbianglong district from Nongon district to Karbianglong. Pusat dah kita tang dulu lah tadi, so lupa lagi. Asyik lahai puthak kami lah Borpothar putih, Maisam Borpothar putih itu Karbianglong alu kita transfer nang ko pusat dah optimistis tapi lo sampai Nongon district administration itu mah itu langsung putar pakai itu pan jatah alutan yang transfer pintar macam pakai tak pending tu pakai. Nonton itu langsung district langsung sedang dikawal tak lalu. Asyik lada tak lelak penat tu isi langsung mungkin itu 36 ribu village tu putar pakai lada langsung si tolong je ke mital IS sama kena dispute kan sini tolong lah itu ada SP pak. Jong si 36 ribu village, jong si komani komplain doma bema pula support nang tarlip tha pusi SP panan tol kau Karbianglong SP pa asi alu nak tolo masih la sohut la bagian 2002 ningkan or 2008 ningkan amasi la mala la sohut la SP pa ko reply itu lo je la so ni tarlip appen fakta komplain bang la 36 ribu village along fakta komplain bang ko masih alang li laso lupang ne SP pe nato top sudah lo dia la bangke nohok ta atum written dokumen sabit si komplain bang we la 36 ribu village ke pakta komplain bang lo kusi alang li bang alo to ga lo lahi lo asi lasuda laso lam kudam lo poti tum ke la 36 ribu village la no ko se pen chenglo bak daling bari boksong ha ogorian tel tu ke already tu ke kilong tang ko si Pudami milor bangke, bute सरकार पे नितुबा नंगे पेदे नानता है नंबर बिदे ला असुप था apa sih non bangke tungge nonanta to sono puji tung la bangke do polo puse disputer son do polo asi la sopie na phi yakul tung 2017 aningan la ke 17 aningan hode athema la sobot ke tung 17 ke 2017 ke tung Vothatlangso municipality board town committee है के सेंग लो असो के सेंग पे नहीं तो मैं असम गवर्नमेंट ने जिसे बेजत नोटिफिकेशन पकड़ांग लो ये लाके माने Vothatlangso एरिया के इसी टाउन कमिटी सेंग को लासी असो बेजत dak असम गवर्नमेंट से pangdak असो pangdak det पे नॉन बाग लातो असो pangdak det पे स्टामे Vothatlangso की दो के चेक भी तो मगर नंदा कंप्लेंट लेक ये नंतुम नदा municipality board binang ni ubah ko dalo masila so ko ko la dapat itu asam besi ne papa so mati dio sa gijet nang papa so mati asila ta itu arat ke ko lo dak kilo kan yang lo lo ke lut ko arat ko aso teng si do ba itu la na ko dak ako aso api ni tum 2021 aningan itu asam herilong namo dispute kita real dispute long namun itu lah guardian minister ini kene kusol puji hal Jugen Mohon long namun itu misi memorandum pidam lo lah 36 ribu ni beli satu tak memorandum pidam lo alang si nak tahu dulu lagi jo ada si tahu dulu ye lah so putar bang itu immediate complaint nak ko pusi alang lihat nak tahu dulu jo lah tak tang na dulu jo lalu jo alang Ari tak pada lo lagi. Jadi tadi tu bang jo enclose please find here with the memorandum submitted by Sri Youth Production Rotaro MSC KSC and Eknong Doramla constituency KSC Difu West Karbianglong regarding demarcation of 36 north of the village of border areas of KSC. As a year, therefore, request to ask the DLR and S Assam for survey and take immediate necessary action for demarcation of the above mentioned villages of the border areas of ASC and
neighboring district administration. Lason asine to gunu la pangi. Alang lima sine to gunu asila sopen alu ang tulo he. Laso alu ang gaten kini to bako parsu tuli lo. Laso teng kan sila to bako dak itu kabiang lo pan la hedi na to tulo se under secretary ba na to tulo. Joint secretary pan. Asi lahai alu ta dak ni tu mo lo jo. Na tu immediate identified lo pupeni ni alu na pali lo da. Amal secretary itu bang kepala ni klek betini dalam sepenuhnya itu alu kepala ya tu, ada alu. Tapi langsung siapa ke aku itu tulang 2025 aningkan. Lain itu lah border tu tak kam klaim bom, jadi alu klaim bom lo masih api ke chief minister masih misal isi komiti seng lo langsung komiti ke lain aja. Langsung bangke order by the governor notification. Masih laso komiti senglo, masih laso komiti bangkit secretary ni itu biswas bandung semua tu. Alang isi laso isi circular paklang lo, laso circular bangkit laso lajo itu sharing dopo, public sharing dopo laso sharing pun pasti itu tak kena cek lah guna proposal ni sharing dui, pun laso sharing ba nona tak dulu dia tu. Lahir tu, notice bangkit itu pan apil before no evidency lalu. Lasukan ke itu waktu buang angkun bangbo lo non bang itu tekdam lo langsung non recently 2026 non Julai cekut 3 tarik itu langsung kene MLA proper MLA itu busanya ba itu padaku itu padang tu pun lo ladang langsung tapi kabiang long kali lagi dengan distrik Kuala lo nasi lasu putang bangge itu alang kaningje bang ala bang itu cek semai itu lasu history bang alang cini pinten si kaningje pun lah bang alang cok cek dah lo lah bang alang li ame thang masalah cuma thapone ko lo ye ne kabiang lo nang cok pen upi si kaningje ni ma bang alang ma thap pinten si kaningje posi lah bangge itu tak kondem nak ko lo lah bang cok cek kus pundak ko Lasi lahir lo pini press meet alang bang ini tu kaningje ni pakai lan si kaningje tek colo atau lasi lah kaningje bang ini tu lahir lo dia dokumen support portion tu best lo atau dokumen senjata nang ini betul lah dokumen senjata nang sudah lo lasi laso teng. Nah tu pilih dan itu press dia orang yang sama itu lah border itu district border menteri and vigilance committee asal committee yang itu para kami ada untuk berlaku pada macam itu. Kalau tu lamthe tu mah working president lo kaitan asal dan ini elok lamthe. Berada Islam ni tu mah hello. Dalam ke 1951 itu kajian lo district lo seperti itu dia district council lo lah untuk impar untuk kasar jilah district council lo. Dalam bangsa orang bangke itu mah boundary bangke well demarcated kali. Mesti isi andas tu si lapan si mandi pusi isi boundary define lo. So obviously 1961 ni kan India survey atum bangsi kerjaan bikin hasil ke bikin sebelum bikin itu sebagai usaha dasar distrik abang beri demarcation di pasir survey bang lo. Kalau so survey hot kudak area si majority kerja tu ke dua percaya khusus area si kepala lupa nai malah so kerja lo usaha besar district kalau kepala lupa nai malah so angkon survey kan si 1965 Manekana bangke laso survey ahendu asam government se publish lo. Kepres bangke lake asam lo ke abang ne pegano ke thang ne apres lo asam digun press publish ke lake asam government se publish lo. Asal so ahendu lo bangke ala 1951 ni kan district lo laso area ko angma tapi asosiasi lah dan sisi dengan bangke area aku paru polo. Kasus bangke misalnya bukan pula masalah soria puji kita tahu pu atau sampai dalam ni bangke
asal 1951 abal ini nama asal ke abe kami 1965 itu asal survey handbook beklan house handbook lo mangke ola Vothatlangso pada kalau pindah tahu Pinawa ini terjadi di nabi sejauh ke pula juga angton las hari 6 beres pembangkit lah 1960 pula dekat kapit lang masuk survey handbook lo ke dak berlo lasi nol bangkit lah survey handbook lo lahir dari posisi itu ke alahai angkut nasi namputan itu ke kerja lo posisi putar hitin bom lo langsung itu ke okpom bom posisi sila so aputat Alamthe apan dolo lahir cuma dol gede sang sisi laso boundary Alamthe aku masa udah kesoli masih tak kecil pun nak lembong berke maka si besar levelan lelo lo si lahir kita berke diusut pindah po final diusut pindah po laso space lo sila anak kopla kado lahir kado development RFI lagi bisa mi habor pura MLA kadang punya district MLA sekali punogong MLA sekali homosti ini itu nakal RFC nakal yang lo kena si nakalan ke antong lagi depil basi dan kopipima dah homosa dah rasul arat kopipima mata lahir study depil basi alang ini jai cok jadi jai makin alang di cok basi bini yang rasul kena kami bersama itu lebih alang faktor yang lo